Xiaomi je cijelu priču oko svog novog Ultra modela izgradio uglavnom na jednoj stvari. Kamerama. I da se razumijemo, sustav kamera na ovom uređaju je nevjerojatno napredan. U nekim trenucima i zastrašujuće dobar. Ali, da ga mogu opisati u jednoj rečenici, rekao bi: odlična kamera koja me ponekad živcira. Ima određene tvrdoglave mane koje me malo živciraju za ovakvu vrstu ultra telefona. Ovo je novi Xiaomi 17 Ultra. Kada ga izvadimo iz kutije i primimo ga u ruke, osjetimo tu težinu od 219 grama i tankoću od 8,29 mm. Moram priznati da je raspored težine dobro izbalansiran. Nema onog osjećaja prevrtanja dok se drži u ruci. U usporedbi s prošlogodišnjim Xiaomi 15 Ultra, telefon se doima modernije, čvršće i nekako ravnije zahvaljujući novom dizajnu. Okvir je očekivano napravljen od aluminija, dok je stražnja strana napravljena od legure fiberglasa, što bi trebalo rezultirati boljom otpornošću na padove. Meni je osobno zgodno što ovakva izrada ne skuplja otiske prstiju. Ekran štiti Xiaomi Shield Glass 3.0, koji bi prema tvrdnjama trebao imati 30% bolju otpornost na padove. Osjećaj u ruci mi je dobar kad ga držim s dvije ruke, ali kad ga držim s jednom rukom imam čudan osjećaj. Dok je mnogima ovaj izdignuti kamera plato odličan za naslon prsta, meni s većim rukama je to problem. Prirodnije mi je kaži prstaviti na plato kamere nego uz rub, ali ni tako mi osjećaj rukama nije 100% naspram drugih telefona koji nemaju tako velike izbočine za kameru. Nije to ništa na što se čovjek ne može naviknuti, ali kad ga prvi put primite u ruke, imate čudan osjećaj dok ga držite. Što se tiče ekrana, Ultra 17 koristi novu generaciju svog LTPO OLED panela s QHD plus rezolucijom, čija svjetlina ide do 3500 nita. Zbog nove tehnologije ekrana trebao bi trošiti 26% manje energije. Ali, ako ćemo ići u dodatne detalje i usporedimo ga s najvećim konkurentima na tržištu, stvari postaju zanimljivije. Iako Xiaomi ima sirovu snagu na svojoj strani, Samsungov aktualni flagship i dalje ima znatno bolju čitljivost na direktnom suncu zbog naprednijeg antirefleksnog premaza, pa mu ne treba tolika svjetlina panela za vidljivost na direktnom suncu. S druge strane, Apple flagship i dalje pobjeđuje u tvorničkoj kalibraciji i konzistentnosti boja. Xiaomi je na svom ekranu malo previše nabrijao saturaciju, to izgleda atraktivno kada gledate video sadržaj ili pregledavate društvene mreže, ali ako tražite apsolutno točnost i prirodan prikaz boja, Apple je dalje korak ispred. Xiaomi cijeli svoj marketing i opravdanje za cijenu od skoro 1400 eura temelji na ovom sustavu kamera. I da riješimo sve dileme odmah na početku. Ovo je izuzetan, napredan hardverski sustav, ali ima frustrirajuće mane o kojima se premalo priča. Krenimo od onoga što je dobro. Glavna kamera koristi 1-inčni senzor s otvorom blende f1.67. Protiv fizike se ne može boriti. Ovaj senzor radi odličan posao. Zbog svoje veličine, on nudi ljepše, prirodnije zamućenije pozadine, fotografije u uvjetima slabijeg osvjetljenja bi trebale biti čišće, a dinamički raspon bi također trebao biti dobar, što se i vidi na fotografijama. One su pune detalja, boje su točne, a portreti imaju lijepi sinematičan izgled. Ali, kad prebaci na ultra široku kameru, vidi se razlika u kvaliteti. Ultra široki senzor jednostavno nije dobro usklađen s ostatkom novog vrhunskog sustava. Dok glavni senzor isporučuje tople i bogate tonove, ultra široka kamera daje malo hladnije i malo ispranije boje. No najveći problem je hardverski. Xiaomi je ovdje opet koristio prošlogodišnji senzor koji tada nije bio na razini s ostatkom konkurencije s kojima se natječe. To je veliki minus za mobitel koji se reklamira kao fotoaparat. Primjerice, Oppo na svom ovogodišnjem flagshipu koristi veći senzor za ultra široku kameru, što je sigurno bolje. Kod iPhonea doslovno ne primijetite nikakav prijelaz u temperaturi boja ili balansu bijele kada prebacujete s glavne na široku kutnu leću. Kod Xiaomia je taj prijelaz toliko očit da fotografije izgledaju kao da su snimane s dva različita mobitela. Za telefon s ovakvom cijenom tužno je da ultra široka kamera u rubovima gubi oštrinu i pati od šuma čak i tijekom oblačnog dana. Što se tiče telefoto kamere, ona je očekivano periskopska od 200 megapiksela s optičkim zoomom. Po kvaliteti drži korak s konkurencijom iz Samsunga i Oppa. Ali i kao na ostalim telefonima, nevjerojatan 100x zoom još uvijek je farsa. Moja preporuka je da ne koristite zoom veći od 30 puta. Nakon te granice, kvaliteta fotografije drastično opada. A AI počinje agresivno izmišljati i crtati stvari na slici koje uopće ne postoje u stvarnosti. Za one koji žele maksimalno fleksibilnost za obradu fotografija, podržano je i snimanje u 14-bitnom Ultra RAW formatu, što daje veliki prostor za obradu fotografija u fotoeditorima.
Generalno gledano, glavna kamera u fotografijama je u mnogo čemu ispred konkurencije, ali ne mogu reći da je sad u svemu najbolja. Ima ona svoje prednosti i mane, veliki senzor je značajni plus, ali procesiranje tih fotografija nije na razini Samsunga, Applea ili čak Oppoa. Iako ovi telefoni imaju manje senzore, u nekim situacijama dostavljaju slične ili čak bolje fotografije. Ako želite više informacije i zašto sam takvog mišljenja, pišite mi u komentarima. A sad pređimo na video, jer tu imam dosta zamjerki. Ovdje ću Xiaomi uspoređivati isključivo s iPhone-om, pošto Apple ima najbolju video kvalitetu na tržištu. Ako tko misli drugačije, u krivu je. Što se tiče tehnikalija, snima u 8K rezoluciji do 30 fps, ali realnije je da ćete koristiti 4K rezoluciju, čije snimanje ide do 120 fps. Tehnikalije su na mjestu, ali osjećaj je drugačiji. Još uvijek mnogi Android uređaji imaju tendenciju umjetnog izoštravanja snimke, čime ona gubi na prirodnosti i od tog problema pati i ovaj uređaj. Kad to usporedite s iPhone-om, unatoč tome što ima manji senzor, njihov video je i dalje neusporedivo bolji. Ako se prebacite u Pro mod, možete snimati u 10-bitnom log profilu, što bi trebalo dati maksimalnu fleksibilnost za obradu boja, ali čak i u logu ta umjetna oštrina je i dalje prisutna, samo malo prigušena. Da bi to riješio, instalirao sam Blackmagic kamera aplikaciju, koja je zlatni standard za mobilni video, i tu dolazimo do novog problema. Blackmagic aplikacija na Xiaomiju daje mekšu i prirodniju sliku, jer zaobilazi to agresivno Xiaomi procesiranje, ali ima ograničene mogućnosti i nema log profila. Dakle, prisiljeni ste birati. Ili ćete koristiti službenu aplikaciju s logom, ili ćete koristiti Blackmagic aplikaciju s prirodnom slikom, ali bez prednosti log profila. Ta neusklađenost me, kao neko ko se bavi videom, živcira. Mobitel dolazi s novim HyperOS-om 3 koji je izgrađen na Androidu 16. I dok je sustav vizualno fluidan, prva stvar koja upada u oči je koliko je Xiaomi kopirao Apple. Nekima je to plus, a nekima nije. Ja nemam ništa protiv toga. Ako ćeš kopirati, kopiraj ono što valja. Što se tiče AI mogućnosti, u postavkama imamo cijeli novi podizbornik nazvan Xiaomi Hyper AI. Globalna verzija uređaja se oslanja na integraciju sa Google Gemini pomoćnikom, a tu su i klasični alati. AI transkripcija glasa prilično dobro prepoznaje govornike, sustavni AI titlovi s prijevodom, te AI pisanje tekstova. U galeriji imamo i kreativne alate poput AI Erase Pro i AI Image Expansion. Svi AI alati odrađuju dobar posao, ali nekad znaju malo poluditi, tako da je potrebno ispravljati greške sa novim generacijama. Iako sustav leti, stabilnost i dalje nije na razini najuglađenijih operativnih sustava na tržištu. U zajednici se već polako širi pojam Hyperbug, jer se korisnici žale na čudna rušenja aplikacije galerije kada se obrađuju velike RAW fotografije. No ono što mene najviše živcira je agresivno gašenje pozadinskih procesa. Xiaomi i dalje agresivno štedi bateriju u pozadini, tako da je moguće da će obavijesti za poruke ili mailove redovito kasniti ako mobitel niste primili u ruke sat ili više vremena. Da biste to riješili, morate ručno ulaziti u postavke svake pojedine aplikacije i gasiti optimizaciju, što je za mene nepotrebna gnjavaža. Iza ovih procesa stoji Snapdragon 8 Elite Gen 5 čip uparen s 16 GB RAM. Tu nema puno filozofije. Ovo je najbolji procesor na tržištu i nećete imati problema s brzinom i fluidnošću cijelog telefona u svakodnevnom korištenju. Nova parna komora također radi dobar posao. Prilikom igranja zahtjevnijih igrica uređaj se osjetno zagrije. Ništa što bi radilo neugodnosti, a pad performansi nisam osjetio. Međutim, ponovno dolazimo do onoga što me živcira, snimanja videa. Kada snimate u 10-bitnom logu u 4K na 120 ili nekad na 60 fps, a nećemo ni zaboraviti 8K snimanje, telefon se počinje ozbiljno zagrijavati u gornjem dijelu oko kamere. Sustav tada, kako bi se zaštitio od pregrijavanja, automatski prigušuje svjetlinu ekrana, što otežava gledanje onoga što snimate ako ste vani na suncu. Baterija je izuzetno zanimljiva tema. Dok kineska verzija dolazi s većih 6800 mAh, globalna verzija koju kupujemo kod nas smanjena je na 6000 mAh zbog određenih EU regulacija. No, dobra je vijest da koristi novu silicij ugljičnu tehnologiju. Ako telefon koristite za standardne stvari, baterija je iznenađujuće izdržljiva i može osigurati 8 do 9 sati uključenog ekrana, što je oko dan i pol autonomije.
Ako gejmate, imat ćete očekivanu manju autonomiju, ali se opet može reći da je dobra. Ako pak planirate ovaj telefon koristiti onako kako ga Xiaomi reklamira, za fotografije i video, ta baterija se topi brže nego što mislite. Veliki senzor s konstantnim procesiranjem slike ili video snimke troši pozamašnu količinu energije. Srećom, tu je brzo punjenje od 90 W koji ga napuni od 20 do 100% za manje od 40 minuta. I na kraju dolazimo do konačne presude. Je li Xiaomi 17 Ultra uređaj koji trebate kupiti? Kao što sam rekao na početku, ovo je fantastičan telefon. Ko god ga kupi, bit će oduševljen brzinom, ekranom, trajanjem baterije i prije svega nevjerojatnom glavnom kamerom koja nekad zna raditi čuda. S druge strane, postoje frustracije. Ultra široka kamera zaostaje za konkurencijom, video bi mogao biti bolji, ergonomija uređaja je čudna za ljude s većim rukama, ali kad sve zbrojimo ne mogu reći da je cijena od 1389 eura, koliko košta na našem web shopu, loša za ono što nudi. Ima svojih prednosti i mana kao svaki flagship uređaj na tržištu. Na kraju, sve se svodi na to što je vama važnije i tako prilagodite svoje očekivanja. Nemojte očekivati čuda, ali kupnjom ovog uređaja sigurno se nećete razočarati. Ako vam se svidjela ova recenzija, stisnite like, preplatite se na naš YouTube kanal i vidimo se u sljedećem videu.